Ka Executive Committee balam khmat da ka Voice of the People Party lani VPP ha Khasi Hills Autonomous District Council lingba ka jingelang jongka ha ka apu sautering unaitung arjar apusan kala shim ya ka rai ban thau da ka Recruitment Committee ban penbet rinti halor ka thongkam thongjam ha ka council. Uba Powell Soklet Executive Member beri pet ya katanat land but nong aktien ke Executive Committee ulaong ba ya ka ni ka Committee on clear da uba W Club Officer IAS bala syong thaj kum u Chairman u Professor LS Gasa but Dr. PS Nyanglang. Ulaong ru khnang ban ra ya ka thongkam thongjam ka bakhoj ka basuba kani ka Committee kan pet banya ban penbha ya ka service rule jong ka KHADC ka bala don lupa. Ka isi ke jengiru kembali lah yang penting betul ke budget session mana mereka budget speech yang finance ni bang bagian tunggu ya kan Recruitment Committee mah kebalang kerja anglut tentang ki samla kejungi kerja anglut di dopak bak je kerja kejungi baga di bandan kerja tungkam ke bakut ke basubah hanya ke policy council tentang di bandan ke service rule ke babiang ke ba punya dek mah kom tungkam tungjang kar kom ya kan berjang ke babiang ke council kejungi kembakala rai dekat isi ke berdep bat ni lah penpau akenika zaman mantengka hakenika Recruitment Committee kin don lanjut ki member mo kita kilong iba W Club ibdi retired IAS ilong kumu chairman kita indon rui Professor LS Gasa win ki Professor Jakarta Eastern Hill University batik bahas pangka schedule kita indon rui Dr. PS Nyanglang win ki Officer Basong Thai batik bahas pangkin ki service rule jong kita nak ikam soka prepare but joint secretary jong ni ulong member secretary jong kan ka Recruitment Committee ten nakaliang jong ka isi ka sa pen create ki terms and reference mo ki jingga kam baro nginum le lu nakaliang jong ki isi namang ka bakan ka Recruitment Committee kan nong ka lai luoi mo kan nong lai luoi kan dan ta jinga de bani ka isi process council nakaliang juga ni kasih konkret ya baru kerja kam kat kum ka dia je kapor ka beri maka jumpa lang ye exam ka di jumpa lang ye interview te minyak bagi di rang bak mo bagi di kala juri bagian dan ni ka komiti kala penpau ke sokmen ba ka hadin buat tri kisnem nakaliang juga diskus kandan la ka jongka Recruitment Committee ka ban pe ya baru kita ki berkom tu bak lalu ka kom tungkam jamru ka ni ka komiti ka study room mo ya ka service rule keberadaan aka disukonsel ke bersyur tiap time tu lagi pun tadi kisnam tinggal lembaga jemputan jakan kita Recruitment Committee lembaga ni ke urang ba kiro champan nila ban onra ya ka kom tungkam tungjam ka hu ke basuba ka ba ki samla jengi ke da sko comment sisa haba kiro kam ni ke da yorong kam ka keleti ke bet ke bakut ka belum lembaga jungki exam ki prepare no nak yang jengi ki member nginum tu pari ke ni kan long independent body ke ni ka komiti hakaba ki sama je ginda sko sisa ya kata ka tungkam ke ba khamda kanu ka jingya siang makan long bekat kum ka di recruitment juga pat ki komiti ni ki board ki ba dan hakan ka itu ang takan nakala kan ka recruitment committee kan study dulu kan pe ya kan ka service rule kan buat semua te ka ik ba ka lab ka ik ba ka kam ban penha ban ka saja siaka sisi konsep am ka recruitment committee kan dan be ke kan di ke permanent ne man madan ki Cuma kita givakan post ni kan le ka berkam kan ke exam kan interview kemudian dia ke basipor kan komiti kan dan baik kan ba kan lika permanent body teh isi kala ban rasna ye kita man reference ki rule jo kan ik la ban don dekat term ki chairman ki member kan usnam kin ne kan usnam kin long ki member kita kita berkhot kini kita khot komiti kini yo ka salary ini kini ka honornya me nak lagi si kepada kali ni kata lesin dalam Indra Shimti gini ni saya keren kasah walk out di modal tu lah company komiti. Hila ban ong ha tu keteng tu komiti. Komiti chairman in head and key di ba W Club di IS bala chong thai naka jala ka jungi nak chairman. Nanta ki members pak in long i Professor LS Gasa we naki naka bem Jakarta Eastern Hill University batik bahas pangka schedule bagi Dr. PS Nyanglang in long member. Member secretary dia ujian secretary jangka council. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya